postoji mnogo bliska relacija Vlasi, Grci i Albanci. Koja je vrska? Tako je, pa oni su vjekovima živjeli jedni pored drugih. Znači, ti Albanci, Arbanasi, kako su ih zvali, oni su došli ovdje prema svemu sudeći za vrijeme Georgijusa Manijaka, znači u 11. vijeku. Oni imaju ideju da osvoji Carigrad i skupio veliku vojsku iz južne Italije i sa drugih strana, možda i sa Kavkaza, jedan dio njih vuče porijeklo i oni dolaze ovdje. Međutim, on umire prilikom opsade Soluna i tada oni ostaju ovdje. Nije ih bilo ispočetka puno Arbanasa i po tome su najvjerojatnije dobili ime po planini Raban, pa Arbanasi, a papa Enea Piccolomini, on piše, znači Pio II je bio, on piše o tome da oni nemaju porijeklo sa Balkana. Ali su živjeli ovdje i pored Srba i pored drugih. Tu su i Vlasi, znači koji isto ovdje žive. Kad se stvarala grčka nacija, pomoću Velike Britanije, kad se stvarao taj mit o antičkoj Grčkoj, koja, tako kako su nas učili, nikad nije postojala, onda su djelomično i Albanci, i Makedonci, i Vlasi grecizirani, pretvarani su u Grke, jer mi znamo recimo da u Solunu pa nije bilo, bilo je više Jevreja nego Grka. Grci su tamo bili manjina. Čitav taj kraj u stvari bio je nastanjen Slavenima, bio je nastanjen precima današnjih Makedonaca.